So mamuni amaudo bison samwa yake kesi eni anopei Sompa television so ye ba ni ye deba besumwo so tienka obuno ni afumantem ni mwa Sompa 98.9 FM so obuno isia Sompa 90.7 FM na santimantem ni mpotamom Sompa 93.1 FM ekuta yemu anopei ensemno edoso na poso di yera Richard Jakpa eni attorney general ne yera to force ensemno enra court kotena semno so ema de epiepie ene se de Sir Richard Jakpa no odi between na me ato ambulance no yesemfa so pewa wosese gu ne butumu nya asem ketwa enne na close ag for strike no ehase no mo de atugya se ye omo ya omudi ya pa so mo na ye adwuma ne nyina no so market yansiansia bi ewo omayimo enra mampani na nado danko akufuado achemachi ase MP oboni din se mraspeja fo nyine ntum na onko esoafo abedi ekire no wo mo etoto na no nekosi senie abusafo eberam na yedi nkomo anopai weni afofro pi no a ene yakekesi ene ne se kasia bebia wo bia no anopai yeba na yede ababesomwo yemfa sedama OCP fertilizers sisi enema kuafo ado onuma pam omabunua hye akaso obedua no baye no na fertilizer sisi yede piti emfudie ne so se ye bro se ye tomato se ye meko se ye mo ena wudua ope fertilizer papa ore pete so a ebeso doso ede amawo eye OCP NPK 1515 ena OCP NPK 2010 na sese yede epiti emfudie nyina so na so doso kanetete wonom no a edu sabre na no akuafo ma do o ma pam o ma hye o ma bunua ye bibia wie no a o ma kodua no baye no na eja o mutipaye ne adwendwene ifisafre se fertilizers o de pete ne niam no so no amoa no sabre ya OCP fertilizers abedie no a ene number ye bia yede pete so na aso doso ede ama ye busua enye na ewo miamia hodo a ye tonto agrochemicals ni menyina uduro no ma wo se ope OCP fertilizers no na de akwakọ pete mfudie so ebeso doso ema se ye bra kese wetwa bag pi se ye mo a kese wate bag bebre abuso mo na ebo echi do mo bo ya donte ma ye vemu a bi a wo bia no anope ye ba na ya ba besomwo medin ade na ya bo amalebi aboga yenye bre na finsam no yenkomo ankasa emfa emmamo yademo ehase ye de free attorney general ene yera Richard Jakpa ene ato force nsensam no eho na momani tuasa asem no wo court a ene abribia court kokotena se nkrubo no eguso a ekoso na owura Richard Jakpa ejina daka mu a ye tutu na no owura yi owura wono ene ye between na Ghana bayentam ene eye attorney general ne finance minister for ne se onunu di aginamu no akwa ambulance no aba na ambulance ne ba bedura sike wo se Ghana by the man no na cheso mo de ama no de akwa company no a wo mo enwene eye ambulance no ebusia eno ano tutu akoso wo court no aba betodwa se mfa so a na wo se konu botomu no se sika no fadodo na be fa de ekodi ni botomu amfa nkwa brofo no a wo mo ambulance no a ambulance ne beduru ye na enye papa wo de ye adwuma enye ye no enam so menro ano tutu a ekoso ewadaka mu court no owura no chese nkoma no koye pi na so afa be de yechira wona he atentere ne ho nsensem esaso ya ban lawyer pani lawyer Alfred Chayeboa ejomu bo mu nkro no wie wo court dem hodom no abonte nsem se no de to nsentwefo anim case as prosecutors, the AG, myself, my sister, the DPP, we took turns to cross-examine Jakpa, and I think we have met our expectations. I will not be judgmental, but I'll just stick to the facts. You were in court today. You heard issues about the post-inspection done by the former government, which Jakpa said was done mischievously, not our words. He said it was done out of mischief. You were in court. And he also said that when it comes to the ambulance, they were not meant to be used. You were in court, you heard it. You were also in court when it came to the date for the delivery of the ambulances, and then he said it was in January, and he finally had to come back home. You were also in court, and we heard about the ambulance having been delivered in 2014 December. So the previous government had over 2 years to have, if any, remedy the situation. Why not? But you listened to him when he read the letters of Honorable Alex Segbefia that those ambulances are vans.
Abusuafo nti we ya ban lawyer pani abedi echire ne so afa abedi echire a o show my gan ya tentene ne ho nsensem so lawyer Alfred Tuan yeboa na yete ne nkeya na gya o makwa akobo mu nkura akodi o mu nkomo no nyina wo court a o mo atoto Richard Jakpa no awie no na chese court da ho abubu nsemtwefo bo pini no na ochichiri mu niema ekoso e wo court dem ho no mo se ensem ne pi no a Richard Jakpa na gya tum se mfumso na ka no kura no enye kaya itime ede ambulance man ye ne mum ebianka trotro no ne saade no a na kese odi namu na wotwe ede afam na ne nyina mu no nsa asamba sa no a okako bonkum na wakako nifa kakra na suhyefo so no yemua enti ene abalo ya pani abedi echedi nkomo wiye no a ene owura Richard Jakpa no a wono so beye between na beda asem ne ntemu a no na na ehwe age ambulance ne dia brega na wiase na ambulance na enye papa enom de ne kogina dakam kototo na no wono so yebo pini no ne kodi nkomo ene yebusan se na se wo no yese sika no a na wose wo no wunya kakra di free ho no se yesi sika ne fa begu botom ena na o company motena sika no so ewo mayi mu sa asemi no kra na Richard Jakpa eya no esei court and the explanations I gave to the court. You realize that they were confused and they didn't know which next question to even ask. And they were having difficulty even adding mathematical figures together. It was all demonstrated as a clear sign of ineptitude and incompetence on the part of the Attorney General in presenting this case to the court. And the evidence they brought, in fact, the evidence they brought were evidence that were very, very irrelevant. I say so because they brought evidence of years prior to 2016. And Honorable Alessebefia, the last minister of the NDC government, had dealt with all the implementation hiccups of this ambulance problem issue. In fact, he has sent a team to Dubai to go and negotiate all the implementation problems that were occasioned right from Absafo nti we ayora Richard Jakpa eno no so yete se wo twehwe na semuri akire amansan no na eno akire ora same jamfi ehwene amansan di nkomo ema NDC amanyuku no enra no no so ewo court no mo na nkrubo anototo ene chesensem no mo twetwe ni nyina no ochichi mu sei ede kire yen effect of letters of credit, suggesting that letters of credit constitute advance payment. And Jakpa educated him that every letter of credit contains condition precedents. One of it is the point of negotiation. And the point of negotiation for this one was a Jebel Ali port in Dubai. So you can't say that if you see a provision in the contract that says that payment shall only be made on site of goods, then it means that on site of goods means when you see the goods at Tema Port. When as an Attorney General, you are supposed to read these simple things and know that the negotiation point is a Jebel Ali port in Dubai. So once it is shipped from there and Dixie received the bill of lading documentations, and that is it, they have made the condition precedence. Another ignorance of the Attorney General exposed. Then you saw the misinterpretation of a balance sheet, which has opening accounts, closing accounts, elementary, even me, the little accounting they taught me at the law school, I understand this. You just see figures in a balance sheet and you interpret that to mean payment to Big C. When that has to do with transactions, debit and credit in the account from which the letter of credit was established. Absafo nti we same jamfio na hwani amansa de nkomoma ndisi amanyuko na nra de course wo court nyina na nani tuem na ni semu a wono so echechi nsemu de ache na busu asemi ye ni edi echi de bifra to bia no yemfa enkamemo yemfa mo enkonsem fufrum enra na beto dwa say Civil and Local Government Staff Association of Ghana ye twa ni tiafa ni say closer campaign for the krata babonte said ne sude ya jamfi when obi a ba dwuma efo omo ye adwuma wa assembly just bef and def just bebia when obi ansi adwuma omo efi se braso center su kokko omo tibi e de ekira ban no fisa ban no etwa control mu afo tiko aberu omo numu ache omo na ye adwuma ni nyina nso market yansian
ntiantia de braso so mo tetesu kokwa efiri na ekọ omo edi omo niam nyina egu fom ekwa akotena fie na omo enko adwuma kusise enchechiremum ene niam bi omo ne abedi ho nkomo a na wo senka abadi ye adwuma wo twi nani mpeso de be ye adwuma no so de ye adwuma de a na omo echi omo strike no abawieye ora Emmanuel Akwa first national trustee edema Closage oni ye di nkomo chechensemu se de kire yen baby a 1.5 years yene abai for apan efa yen condition of service and the new salary structure. Now you did you na everything say any abai yes no again now you conclude na January 2023 that's year I implementing new salary structure any new condition of service. The share January 2023 as when abai no anya won share ye kai no ye train krata ko kai no ye share ya betem sabri on kan won share ye share hu say eye shebuada e na ole ye de say on pese sa apam na ile ne koel onu bidi onu no process enu ntina ye de krata ba bon te ye abai ni ye no oni ni ye enti ye members ni na omo fa omo kukulum kakanyina ye efi otineko mo bia enkwa edwuma observe nti we ora Emmanuel Akwa no amana nso anu akire wo ka kire kuoma ne nyina Closage fo nyina said ne when obi anya na dwene se wo doga na chen Closage mperimfo obi antena fie na ososo ye adwuma mu pani na se wo ye wadwene se wo betata obi de ehunahuna akodi ama Closage ni bia mperimfo no ene wode na mame papa konyo we na me say your Closage members in en crying na me ma mu say we right and I exercise mama obi bia mu say openi bi be victimize no ana so obi unu guna no wa majuma obi a obi be na je say or victimize wo department wa assembly ministry wo agency a wo no aye veni for yente o my associate e be handle sa division no we right na exercise yan phone be a bia no bia emu ewo for Penny Emmanuel Akwa first national trustee was civil and local government staff association kunimo and na ocheche nsemo ede akyereye no so bia antena fie no Ghana enje mpanimfo no kusise mpanimfo ebe tie wo masem no marketia no a aye mfiantia no a kesa akoma kurentimi mmono be na wochie no wo etie no mo atutumu no wo enko adwuma bio na no mampani na do denko akufado edebetu dwase achimachi ase mrase bedwane ono abokofi ahenkramafo waboni din sese mrase bedwafo doso no na se fie ne keka wa bia ne ho a wo anyini ntum na onko yeso afo abedi kire obehwe mfiri nyuma ene dwade ho nsensam so ene edom kuma na wo mrase bedwafie mendisi MPs no sore se mampani akufado de ne wogi bio ministers bebrebe nyina akire no de Ghana ye ni na kuro yi bo se to na so still ya uguso de bi wuram wo so mo kwa wo nkotwa tew nti edom kuma na de wo madwene se vet ye bekoso no mu nsiase mpo na mpese owura no makwa kobusa no kosama na akwa koyia no enra emfa ho ene twi o mu twi fa so no MPs ne tenase etutu owura ya no na edu ba bi na franka no dompre nso wo ma do agirim na se adwane ekobuso owura yi se ka bibi se tax exemption a ase kire se ene kwan no befa so aboa eye ne minister amasade we so abanfa so amaoman no. Before we can get all this, then there should be an incentive. And so exemption is part of the incentives. And we are talking about exemption of duties for their machineries, raw materials, and other aspects of production. So for me, exemption is very important when we're talking about trade, when we are talking about industrialization, especially the 10-point agenda industrialization that we want to pursue. Observe nti we ye achimachi ase mrase dwane honorable Kofi Ahenkramafo ne yete ne nke we yemra na enra mrase dwafo no tituru MPP fo na tena se no mo doso no atoto na no ahwese fi ene keke wa bia ne no mo agina tumu ena franka no dompre mrase dwane owo mrase dwafi ma de hia ewon so ma do agiri kubusa na sa kusan we ya no no so ato no boagigi adem eyi anono na ebeto dwa na no se yanuanom ne ma menom ne ye guess ne yemprafo manwa omo enu anu a school feed nuani say yeseka ban di wonu nya asem ketwa e ma se
sembe kai kra no a be na watch mienu nie won be bon trene se saban twetwo mu sika na ma wo no mu a ene ye kwatere kwa show down won be dwanwini so no ma demonstration e de akire Ghana for so many abere loans a o ma ekogi ye ne banks no e da wo no mu a chese omoje omo ba bia enye eno na beto dwa se kano a na aban de school fee de ma no wotua e de afri ho no mo enam so meja so perfect nsem twefo no Sompa TV nsem twefo ya dwene se yenkobu semu sa nyem bia sika ne yetua e de ama wo no mu ana eno nti ma me Dorothy Oforisapon ye National Secretary at the School Feeding Caterers Association of Ghana ye ne kodi nkomo no che se bo yawo sika ndi omatua bi de ama na ne omutua ye no last year nuane a ye no ano ye no kra no 1 cedi 20 pesos eno kra mate 5 pesos free so a abeka 1 cedi 15 pesos eno mutua de ma ye na afia ye romi de kapre kra no omumfa bi emaye I have to tell you. First time here last year, September, October to December. And here last year, dear. Now you want to Papa. If you say, we now we need to make them here this day. And now your minister, minister, but now this is question. So I say, your proposal is no. I buy accept it once to be 50 pesos. And you buy our one moment. And you want to be 50 pesos, you need to first time, second time, any year for me now. Na say akoya bi so ba no mbasi atunu a program ti kan be ya amotua 115 pesos na enamre 115 pesos ehi fa ya de charge then see for okosi and na amu omo 2 da kono omo mo 2 na ya to ebia any gare ni angwa any ni akita una da yo jian na wo see better want to be 50 pesos na ye do that so now, for who they want to be 15 pesos na a boy, no person will say 20 pesos, no 5 pesos, and to start now, I'm watching from 2017 up to date, we are demanding a tax facility. Abuzanfonti we ayema me Dorothy Oforisapon yetene nke ona ye twotwofo pene de School Feeding Caterers fo ni nyina na yentwa so e mrase wejani o mrase wejafie ma de se wo yapeku segu abaton peso yaso eye Ura John Abdullahi Jinapo na okachire mampeni na adodan kwaku fo do se bia a o mani sikasema ba beduro ya chese ye paya sinemo kra ye hunu ba bia e braso se mampeni akufo ado o de fere ye to nchen o de anuwo to nchen no fra nimdefo ene wono ma bene wosikasemo no mo trase be boa no sense obeji bibia kente so se kane na ki adwiri nyina ene se kenofuri ata na ese oman kenofuri ata na egu oman yesikasem nyina nso ru anoko be afini ade ne gia na ejigu se ya na ese ye ntofi se braso se mampani akufo de fere ye to nchen no franim defo ne nyansafo a o ma bere sikasem no mo ebe eboa no na Ura John Abdullahi Jina ponche chimu a ode emaye ni and Bosumi July mu electricity tariffs nyamankania ya tutumu petrol ya tutumu diesel ya tutumu LPG gas no aduane so ya tutumu ensanka hono cement price ya tutumu nsuo ya tutumu nanso akatua ne aban esika ne de ba bi gina ho na gina eno na ye donkuma na ye de atu dwase aban enyire no ho na omunye bibi mfa ho esanse ohaw eni oyene eni amanihuna se Ghana fo nyina no ye de yakohyem no haye nyina di yesu afre President Akufo-Addo eni Dr. Mahmoud Bawumia head of the economic management team se campaign no eye kakra ye nyire ho na ye mfre Ghana man nyina na ye ntoto adwene na ye hwe babia di oman ne beko esanze babia ye duru no chese amena donko mu na aban we edi ye ko Abuzanfo we yape kusugua abaton peso asemra sibe geni honorable John Abdullahi Jinapo ena yetene nken yentwa so emfa emmamwe na yo jira dia man pipi amanyoko no afo no Southwest abaton peso yaso honorable Elvis or say mensa dapa na abusuya se beye na engumasua ebetumpon ewo ne mpesu yaso ne mpotamo ne nkronkra wodo bia ewo ne mpesu ya no so ntino ejawde yaso akokokbo fomo a bebi a chechefo di omu tibeto ene bebi omu betena no ma kire nkwala de omu ACB ede amankwala no titiru ene yesi nkronkro bi te se hia mankwan ohia
chesens nkrokro no doso na ocheche mu kire de ntia otu saa anamo we enti dia na ofiri se ye de ba beboa na so se de hia na ye cement se materials no ho de a nti no se ye ba na ye boa ye ho community se doso na no ka se ye the same project our Kramoko and they do lentil obaja kontabu a ye 3 unit classroom block ye wi an nkrati mo musua de o come and class so dan bi si honom over 11 years now na nke ebukuragu and then makwaya wi amaboso ya dan krade my end say I have district capital nti say be message say me fa kuru ntwampo ade na so task ya na na tia su na no na tugu osadan Abzafonti weye ayora Elvis Osei Mensa da pawo na gina dia man pipi amanyuku no afo no Southwest abaton peso aso enti nkronkro no se be na chechefo ko ho a omani beka no benya ba bi di omuti ato enti no tu sa na mo no pani a ohwe nwuma sua so wo mansiri no mo no no so so wodwumedi ya se mo de kakra eso committee are very strong DC kasa ebi a BBC contractor bi ana former ni be fa ho no so ayeyi cement bags e bi aba agobo se na ni number e so obi anya no police who so bi a cement bi ani number ya mun bisa no question amonye na mun fanya de na enche mu amani ngam Abzafonti weye ayopani a wojira de amen pipi amanyuku no afo no Southwest abaton peso so asantemantem honorable Elvis Osei Mensa da pa na muntu a wotu e won peso so eno no yemfa kase ne nkowie e wo sekirikumawu abaton peso so na asene ade hia busua e wo eye sekirikumawu ene ne mpatamu na omo kama amanyofo atiase se ahensie e ho manso ne nsensem bi a asore e wo mpatamu hono no omo srem pipi ni ndisi mpenimfo no so omo mpo mo ba bi ntina ahensam emfa politics wa ahensam emfa MPP ni ndisi ho enti so omo ato omo politics ya hwe ena omo amfa ma mi rewura sansensem no a ekoso e osechekumawu ene ne mpatamu no na abusia pani eye kodwotewia echechensem se de kire yen abasa ahensam asie basam asie nyina papa kodi court ama court wa director am ya de ko judicial committee say ya asem nyina ko judicial committee ni apako ye bibia yeni asem no yeni nwie enu akofa obi aba di asem no and the ya catch regional minister say yes no ano kumo ani abasa ahensam no anya politics and the one thing home free home yes people penifo as nya politics na judicial committee eni asem no ya de esre no ano abuzafo ni kodwotewia na yete ne nkan weye eye kumawu abase adesibusua ni mu baako eno mo soso omo echechensem na no akire abusua ni bi ene mpenimfo bi no mo abusua nem soso de kakra esoso bibifo yeto abama adu wahe yeto abama ufo yeto abama nanado anne MPP asore tie osini abusua yefi kuma abasi ejemese Ghana man ani nana santen ni mpanifo ni omo kebi omu se ade a MPP fo yetie kuma abasi man no eya sini abusua no omo ni ani ni ye Abzafonti weye ayesechire kumawu asantememu asem ne yeken abase na ajakunya to nti ho apedi aba eno mo chesa asa amanyofo do mo huram titru ne asantemantem so afonto mesre amanyofo no so mo mpomba bi ntina no mo enkoma sema mamre ene amane kwanso yegina we so na no pay nsema e baba no de ba besom no ye de masia sei le mo OCP fertilizers eno a ena nanu akuafo ye de peti yemfudie no so na so doso ede amayen so pe bi ato a obetima fra yen 055 9094 37 0555 909437 and 0555 909433 0555
08055909433 me say so do bru so do mo so do nto so do mako so do jenny o fertilizer papa o de be pete so na aso doso abuzia enko ba bia OCP NPK 1515 and OCP NPK 10-2010 o de pete so a na ebreso na kese o te ntosu no na ubu aburo no na emo no so wote a wa hwe abeso abag bedu e de aba bechem fi se me kire o asagrasa papa o de ebe pete so ye de mo sia o man hene ba na o de ade acha bi adwumadi atoaso 21st clinic yes